Hallelujah. You know that I try to Pastor Solo, amen. Nei foi pupu fiaya. Amen. Ai sauni ai fai lau taulanga i nei fia. Yo tusi masani ha. Ko ni chaiva. Ya roho fai profiti. Amen. Amen. Ya ara wale amen. Wale oro ikupe. Ya hari karona ile. Praise the Lord. Hallelujah. Ele ose fatolunga se lotu. Po se fatolunga se taita. Ya yole upu wale tua. Hallelujah. Fai maile tala polo ya volbito. Vai ia tatasi o tau mafoa. E tusa malona loto. Ole mo masani ya. Amen. Mai lona ya lopo. Ai foa. Awake foa ai mane tinga. Ai e foa ai mane loto fia loto fafetai ala ai mane aka e fa popo ya. Yana kama lona ina kama. Ya, ona sena wa esamo. Amen. Faile na mota tau ya fia ne. Tato faita unanga fatasi ai. Ile tua mala ia miso Yesu ke miso. Ile nei ya fia la tama sta to pesi. Suma. Hallelujah. Asa no tu lo loto. Te faita unanga ai ya fia ne. Pasai. Glory. Hallelujah. Yeah.
Kalau fatolunga o manuia mai de langi e se safa. Ora e foi e sili na foa. E sili foi no manuia. Tama fa manuia ya wauna. Ora dei fa ko tonga mata uma tono ora dei fa le na la tofoa. Ora mana foi fua o fa manuia na tono na tofale o tavale. O kapoti le tu o pusa mo so spera. I au i o to wato to ba wala. E ai mai na to tama ba pole. O manuia la kapile ya esa samo fa fe wa tama. Apa ia na tu pe no fa wa no Yesu ara ni tamo. Amen amen. Ya ta ko fa. Ta ko ala mai la lo fa ta lo fa se ao. Ya la ta to fa lo la fioma de tu. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord. Le manatu ola weto e papa o fatupe o tau foka. Na fiafila nei na ngole o tato ya fatasi paia. Mara mamangu ole la paia o tu o ya imbele. Na hona mo tau. Le fai sa na uma la mo. Amen. Amen. Fata le kankana. Praise God. Ye kumwanga ngai fafua e tako mai do fa do le tua. Ele o Yesu te viso ya ya. Amen. Hallelujah. Amen. Nu fatini o tamsana os fafeloi. Afeloi paia. Rosa sawi umanei. Sunsunga fao. CEO. Vai ser o pulaoma. E a ngata ilea au na le tua fatua. Ia na sinasi o tato. Mafchanga. Ia mai na fa yo na o se lo o yo nei. Ia le mele fa fe lo ia tua ia me so pat pati. Ita to ma kama ia le ia fa. Ia le di. E la mele pa un leo sa si si la mai atia. Amen. Hallelujah. Te wa fa pese te ia fa obra pa na. Hallelujah. Amen. Se vai tu pela trabalhar e vai estar dobrando. Por fim, se era um macho, não o chão. Que ele não dá para perder. Amém. Aí esse é de uma chama né. Daí ele fa pipi. Não é se dá le tolo. Amém. Não dá mão na ina. Leva mal o de tua. Praise the Lord. Hallelujah. Nela. Ona ua. Tala. Ya me se foi o se vai vai. Na ele se se no fifia. Mario. Amen. Hallelujah. Puna. Ele ma fai se isi pe un coi fa sua magia. Che o le tue lo finalo no lo bene. Kalau faktor tato final, dasar final, ya, logo berbuat. Hallelujah. Abe ya isa kau dalam pati. Kamu ya pemu. Ya isa tu supaya. Ya ya tak tu sila tu fakta ya isa tu supaya. Amin. Ya dapat manfaat. Ya mana faktor suma cacai. Ya suma ya Ferretti, Dr. Ferretti. Agora mais social bacana. Ta tutana. Rumah mal awian oi tenyu waso fape mai mato faalulong o oi te petarai mato na tutu mababa ai at oi a oi te petarai mai famale nai mato mabai mato le sona lei awal sabling male awu na Talo familia nei maptanga ni mato falo familia ni mato umaleli yai ula upu iseli nga oele tu mau mato fatawa
tuaile swafa o Yesu. Amen. Amen. Abisa upati Elia yetu. Awa ya kuleka ilo kusaumina ni peka usipaila amana. Hallelujah. Ya mumona bao na muliatu fakta itene nei ya lale to Sofia siku masipamu talanga leo umasawola tatu sanina pa fero ya tuai ya Malamalama tatu maftanga fao ya masifori CEO malo tatu ofenga mema manpa ia tatu maftanga lipo na usa fakta tayatu ila manoa watu imai ina sunga tatu fao ya onolea manoa wa ile lokumoile misa ya ifaftai onoa manoa maua ila lofu aletua mla alilili msufina fo ile ngano aletua fao ya mwisho na sunga ya timo ya unatua mla tumayo wa elefa imofi lefa imofia manoa papele ya sila mamao ile atua malo na filingana fafta ya ile ya tantono otato anga uma ile atua mea uma tato tefaya tato tefaa moi ile atua ya okay tantono no chautala la formal tato tala le ay telele mema yekukun. Hallelujah. Time tato teo ile atua wole time fanya mogi ya tato. Hallelujah. Afaisa e paole le raka sa yai. Afaisa ele ona finao. Hallelujah. Afaisa e fai manie almata paye. Hallelujah. All the time they do for forward mafuta. Iliura ile tua. Hakufunuka Mungu abai kukalameni. Leacha sawa mfunuka tele yangu ya. Ai roto la tulele. Ona ifia mawasa mmeama. Amen. Efa ile tua ya ona wa amaile tua sifa Olitele kwa leo tele tetarai ni matwekale sia awe sauleli fainemo. Hallelujah. Greetings to our special guests, our friends, our brothers and sisters, in the name of Jesus Christ. For those who are not speaking some, I do apologize for tonight when I'm talking about the Word of God. I believe that the Holy Spirit of God is in me. Can explain and enlarge the Word of God in our heart. For you are not speaking some. I'm sorry, I'm talking about my language and my tongue. That's why I apologize now. Amen. Amen. Elefeng tata torau. Efai mofile upole tua. Na foilea olatu le upole tua ya tato loa fa maularo ile upole tua. Aisha, leo yasese le falongo le upole tua. Amen. Matele tato falongo le upole tua. Ai olefa tawa ina tato ona tendi vai tendi te amata ona tendi te la mona ona tendi foi o luma tendi tua ai agara wale upole tua ta longo washa ona tano tu spaya. Hallelujah. Ona ta longo e tu poel fatu tua
Hallelujah. Hallelujah. Tahu tena nalo upole tua. Awatato tunata fatava ayai pera titi petele pea per faimo fie la falomo tafu ile upole tu. Aisha na yele teme onge falomo. Hallelujah. Ai Maria tato la una nepo. Awa me fa fose. Hallelujah. Ela je ta fa totoa. Hallelujah. Amen. So tu si le mareko evan. Uvaya tuliasone tele fita noa. Watu wale upale tua maana tuende fita noa ya watu kumania. Manuwa mwana mno. Hallelujah. Ayari tau. Pamaduye na roto na nila itatusina. Thank you very much, Larry and the team, for the word of God this morning. I'm so blessed. And God bless. Mareko evaluate pe petosu fire tosu lunu. Mo watato fatao watasi yai fatao ya. Tomo so ufitara yatu ya tela to. Aise pia mulumai ya tau. Awe ni kusitali oia ya teia. Aya abe iya na satano ile muli maya yata wa aise pia pasa wale mulo naola e mauma wai ateia aure fa mauma naola wa maletara lei e pasa wina ia e mauma wai no wala Nalo Rubala watu leo yeye moto tangata atoa maonoso Ofetana yatu ya tena to aise pia muli mai ya tau awone yusistai oye ya teia aya ave ia rona sataulo ile muli mai ya tau wa aise pia pasa wale muina ronaola e maua ya teia Aulefa maulo na ona wau malitano lei e fasa wina ia jana ungali tamata ya faina te maua le laula mi uma ai mau waino bola ufaiso. Thank you, sir. Hallelujah. Netono ngale ngofaya tuoli tebe fanya moja aisha sira hii mtaa upulea peye fata wanawe Yesu ontanata. Hallelujah. Oinana fetala Yesu ole motu ontanata manona auso. Hallelujah. Na dilipa ya Yesu na upu aise via muli mai ya tau awale usistai oia ya teia ayamo lona satoro muli mai ya tau. Hallelujah. Hallelujah. Repoto Yesu ya ele fata wana wina aina momoni le fe au mo ila to wale ngata ina ombaye fala malomo au ila to foi wa filfilia. Atafia tana nola ila filfilia ina ya tato loa na lina tato fala malomo. Fama Yesu le upole tua ele filfilia oto e oto au na filfilia oto
why you are here in this conference. Na me suma yai ma etara ma yai ni maftaka. Pol maftaka ni rotu, pol maftaka onga, pol maftaka chekale sia, pol maftaka au te mamoni ya te oi na Yesu suma ma etara au mai ono mara au Yesu. So mind in our mind that Christ is always calling us. Tanwalunga wenga iti ngala mea fenita, mea tamata, mea ewa marama ife, mafea e fayo nga wenga, ele mafayo mishi, che mama nawo ma. Aisha, ole mea leo o te tilo yai, ole ale mea leo wa leo tulai, la ale mea leo wa mai na tuo te fire, la ale mea wa mai ene mara au ya tau, because God is calling me. Mea leo ke nui yai wai. Awa ka kofa au ma kofi, fai au tato fai aonga, aka kovai presidente, aka kovai fai au, o ka sema naia, a tasi ale mea, o le tende fai mea mo ye tato. Aisha, la ye ki wa, la ye fa vai vai, la ye le ma, la ye le oi matiba, la ye le uma, fai tangata, fai tiro, ile soi fa al tangata. I also find please, you're not staying on your court. Give me a Wi-Fi. Hallelujah. Because I don't know the church. Hallelujah. The hour morning, Yayesu. It's very easy. Morning, Yayesu. Lalo loto yasone. La sola mona tende nei fa o fa ya uma. O ya fa fa o ya tata o president o la twelanga o la sola mona da fai o fina ngalo le tua o lo tawa ranga ya joina. Hallelujah. Now let's go to toffee. Now let's go to bell mai. Tango yai fa fa le. Tango yai ba loto. Famanya pono ya Efeso au atote fata na au ona bei oefa via tarata aya ona bei ona faya au ona atua. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Leo semele amal tof. Leo semele amal fafiao. Leo semele amal mewa mai atoi. Ai Paulo ngale molmanaoma le tua. Ai chef ya molmol mai. Amala usustayo ile ya tea. Amolo na satano ma muli lo. Amen. Ashampati ile atua. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ora na fe au ya usustai tato ilona finangalo. Olona finangalo ya tato muli ya teia. Hallelujah. 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 Muli fa pefea tato falo ile ufu mafai. Falo matalia. Falo masabalia. Falo maola. Hallelujah. Ambaye tusio Yakobo ya fire to mae ana yo. Awana na falo lo ya efase sei na ayo to o tamata falo lo. Sawa rishi kalingale. Hallelujah. Altata falo mafai esaulo maulo. Failo. Sabalilo. Ngaluelo. Awalo. Hallelujah. Hallelujah.
Foi lá e lo para aule le abatu le faao se me ya to. O te fa pe o faao. Ai, o le para aule tu. Hallelujah. Hallelujah. Aisha. Ngai ko sa le ko fa yawe. Le ai, o mana mai fa lingo le tu ya te tato. O mana mai le ko le tu. Ye ba tu tu. Ye ta wa me sa linga. Ye ta fa ya lenga. Ele mata ile a wala le tu. E mai ana fe au tato te ngalo ya. Na usoi. The day conference. Tato ustaia le mea mai na e whaau. Hallelujah. Tato ustaia le mea mai e whaau. Tamo e talia, tamo e whaau ngā, tamo e whai. Hallelujah. Hallelujah. Mea nā whai atu e whai me mo. Wai umatu le foi te ilo iai, wai le umi po le masina po le tausanga, ai pa no fa ai fa mamai, wai se foi le me ki anga iai. Ole ora me iai. Ana rua ko ai no sumi fa. E o mama fa kuka. Hallelujah. Faring oleh tu, amangan penasen. Na sumaya uso man vertua ya fuspal, o grandfather or grandmother or righteous. O maile matau mafuta ya milani papatoi. Matau siaria. Tolu masanga matau sia e le fefe amaro falitua. Ora ua ia sa ia ile cheche puka. O tele cheche puka. Hallelujah. O le maanga le leila safa. O le tau singa o le fefe au le amaro falitua. Umala tolu masina o le au. Ai bara watu ia fuspana. Rete no diora o mai. Ma ontrole fa pela polal mele ma tetra ma fa mai ele ai fa tele la mole tafsino ma ai fa pe ma uale lese me alufa e batu ma o ala paula me alufa le a te ma o ale abatu le cheto ka ya o lua e te no fi. Amen. About the child of God and Telua, Fire Martina. Hallelujah. O Fayatia, or I ain't Ruhal, Ave Yain Rufamomo. Now for your 5 pound by Ya, or my Io, or no. I have a tell them or farmer. For my Kusayata, my Correct. Ya afalo e ba ayo ye na le mai alo fa na se ya logo fa o te pore na be le sirio le ta tu te mafuta ma maua sa na no ta te mafuta se ma se me mo alo fa na tala o na fa o ru ma be afa mai fa le ai wa mai le tu ya tia. Olha, passia tu nengar venga ya odua, etelu fai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. E yai fa alinga olha tu. Ai esse é o vale a uma yai. Amen. Ai no tite. O ma fa o le tangata vai. O le tangata balea o tele lo fai mata wa ni me. Amen. Really? Here, 5 years from everything, well, I'm not from my wife, or my molly, and from my right to up for 5 years, but Lia, a mere man. E ora non fa fa, o popole ana ma fa me o me ale tu.
Ale te no fue mele. Amen. O tu loa yo manius pe ke au ni bagu mo ya. Ia Aaron tau sana lo soa. Ai saulo le mission ya fa ba correctly. Te lo le mele a mai fa fe au le. Ai le fa. O le mea mai ni. Amen. Ia o ora le sia so fa ya tu lo ma tu ka le sia o fa ma tu ana pongi fa tu lo ma tu ka le sia more spread. Wa te te ma tu ka le sia. Le lo fa. Awane ya isi na mares te na fo ipete ole bol ne mate fa ase tu ngalwe no fo le ye fa le lo. Amen. Amen. To lua of sosani me fa ai sto fa fa sosani ya na ole na ma so mud a tu na ngalwe ya to ono te ma fa ole ale lalo ole setales. Ai le lo fa se tuanga o ma fa le tala le al tuspa ia e le o eta mata le tu. Hallelujah. Hallelujah. Mera na ma fa se tuanga no la tala no fa il bolo na fa tu. Ai le sto fa au le to o fa so so o te musle tofises. Le teu fa pe o ai tu fa au. I find a lazy to for Father must believer. Hallelujah. O te rei tu mu. Te rei la fo ia no. E te ro tu mai ale sino ma tu fa mai frati mai se no tu. Fa le ai. Fa ma lia ko ro ko ka ko marvenga. Ai power me o waru planga lewa mai le tu ale si vision ya. Mamãe cara lo ma kuwa o le ke mo ai ka ko mo. Kuwa le shawa fa pe ngafa ya male aido kuwa le shawa kuwa le sia ko kuwa le speka sosan kuwa newa kupu wa kupu uma era lo fa mafereti a fa yo ka ko ese ba i ka ko ese ro e fa fo male tua o kele ka wa le sosero ai la wi a wa mama aisha la o te ma fa mea le atua o mea le nei ma mea mama. Le ala mai lo so le ya moapi fai lo ko sia wa na pa ka le sia sa boa mi sila ma Australia. Le ala mai le so ya malama o fai fi au ma to o ma bene o yo fo o fai au. Hallelujah. Le si foi bem lá fai lo atu na so le fa putai mo to fa wano ele ko ya be ha fa aure che cho ba wo ngo fu ma passia ku le so so pure lo alu Aisha hallelujah hallelujah le ya be foi so we se kofi ma be o ke ka ka be no ku wai mo fia ma no si ai mo na ka ma ngai o ke no a ka le kanyo le tua ya ka wi a le ai service ya no la mai le su me fa ao presiko ko para na ku na ko se dingan ka sa le ke ngai fa au sa o ya na ko fa ao le ke ya la wa fa ao sa au sa o ka le ma ka ku na na le tua au se mai au fa si me hallelujah hallelujah o que fica la moa con le mea le Aisha la o que loa muli a Yesu o fa aliga la Yesu na sama ia e mo mali i loa kanaka i loa no ma ole tanata ma langa au fa na tuto hallelujah 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 mera le au tato yeni nepo abeta to tanata falo lo ma faile upo le tua so se tai me sa we se falinga ye ro fa mama falinga ma esa mali falinga ma fa ta no falinga e tupu ame tupu le fa pela ka ko so sa wa ya e va nga me ko le ni ka ko hallelujah
Pai whakaringa malimiki rea ngāpe ia Iosefa. Amen. Ea. Ma whainoa kua iei le miki ai whai mai. Ai o le si aso whai kai kama. O le maa hao kama kau a o le uso. Ai saure kari ai maleanga. O le winga na ngā kako kai milige. Mea ngai se ki ai le sikamaka. Mai mea ngai lafo ai ai lo kofi. Mea ngai whareanga ai lo au nganga i lesi mea. O ngā lo whalomo i tangata vai ma ai tangata. A ko ai le ia oe e wharinga. A mai e te saure whai. Aftai ai o sepo. E nune ka kora hua mele ko mga tau e maasani ai i mea o ia o sepo. E alfaringa. Vai ka usa. Ma whakawinga e a mese kuranga le nei. Ngā waku foi o e whaoso soinga. Awe e whanpui. Amen. Ai a kau a wharinga aisa. Langa e moni mea le tua. E moni mea le tua. Whai pakasi. E moni mea le tua. Asa pati mea le tua. Hallelujah. Te fora le fia pako ma le fia kama a. Kai le o me fa mai. O e sue se me ora. Hallelujah. A e ku mau I faringa le kua e ai le aso ya. E fua mai ai e fua le. Solo kwai o fili. Amen. Solo kwai o fili na solo kwai e kai a oera. Ben ama ros o sai le wala. Asa pate viene tua. Oe maarianga, oe fakima, oe fai, oe ke popole, e asa, o sua mai ai o sepa. Hallelujah. 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 Viene tua. Vai vai kakei ele kai na usikai. Usikai faringa. Usikai le upole tua. Usikai le fina ngalo ile tu. Awati fata mala. Amen. Amen. Ai ka kala kusi le pelu fa mai hui la mo yo le alo. Amen. Tina ina o ia ma o ina o ia ina o sistai. Wa me ina o ia tata o sistai. Ina ia te tai tata le o sistai. Ina ia o sistai le manuia e pa ma. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Fai boy me. La era wale ka o wale ma ma Yesu ale mo. Hallelujah. Hallelujah. Wale ma mo le si a Yesu. Ai ke a Yesu le o le ana fa mai ka lo kamera Yesu. O te muli atu ya te. Hallelujah. Kalau ko Yesu al makwa por kiki le ang har de esa lo kamera. Hallelujah. Hallelujah. Pero que le camaca por kiki pa pegar. Hallelujah. El ora no se me lo solo ese me ngabela ki ai le kofi a veces mal falla oma o se me pa pegar. Sauro Yesu que muri tu ya. Amen. Vale vamos muri ale pa fa. Hallelujah. Tole o que faz Yesu le mera na mau fa pa me Yesu e fai do arope e fai mesmo é uma fele ara pelo cagata nesse mesmo é ale bawa como ai por que satai por que queria bawa ai ka ko ave ter fazer kai na lema au que fazer fai au que loucos vai dar au que fazer kai ole o louco por
foi a honra para pegar a outra fazer Aisha na hora meia que cara não vai e male tua espalhar esse menino se fala amen e então vai pegar aí com conflito aleluia aleluia que uma na que vai a coisa levar que veio a sua meia que vai meia que cara não vai meia que sama tavali aí mas é que vai aleluia aleluia na rua aquele vai mesmo mua ngafa merta totaupu ei rules kwa boa ai muli mali ya kau awale usustai oe ate oe aleluia que roe kasi ngaba emo kemi ngei mo fale ama loku fale ama oma fale ama kalesia fale ama inga ola monga Tome kuku le mafafau loko o le poko le akamai o le ako i ngā mea o e sama oe whamoremole muli a Yesu lai muli a Yesu whai le whina ngalo le atua ma wha alinga o le li wa mai a koe Hallelujah Hallelujah Ia le atua a whai e ngā le siusona pa mai a Saya aku Yesu, muli yake. Alfamara kama leo Yesu, okay muli yakwa. Yesu wale kanguru kama sawa. Haleluya. Haleluya. Wewe sinafia hele meleko kwa kufanya mambo. Wewe usikamgo kipo, wewe usikamfaolo. Aya. Kalau kan hoki por kofia faula kalau kalau ingat aku faula ingat fiok haleluya ada orang yang kan hoki kelang kuma hoki kau awak sempat ini ada semua haleluya haleluya kau misionga mamor kau misionga faula essa misionga kamu Hallelujah. Que mara ko kamo lo que kamo moe. Just. Do you want it now? Yeah, thank you. Viene tu. Thank you so much. Viene tu. Mas Jesus tu pega o te tano la tota pa. Oe, sawe moni vai. Não vai sawe. Ai agora vai chamar nada, pero sabe, muito. Aleluia. Aleluia. Eu vou morar na Malamalama. Por isso que vamos maltratar na olhando na olha bem sem fação. Aleluia. Lá fação. Que tará Yesu tu peo eu tentando lá toda matau. Olha mole mai ata. Ba ele não me na frente kan. Ele não para o. Ele não me leva ele. Ele não vai o povo. Ele não vai fazer algo. Ele não vai aleluia. Abeka ko fazer algo. Kami dia oma, ayah orang kata fioki kami dia oma. Haleluya, haleluya. Jangan saya main apa kalian rokok meja, gua meja fakwan. Haleluya. Mengai fakata kala formal kamu faroko. Awal ini dia muamar jauh. Amsa pasti dia ni. Ai fia ana fama vai no vai. Hallelujah. Hallelujah. Ele me ano me vai. Vai aí na tua vai. Vai me uma cola aí. A cano que me vai a uma pasina aí na vai que
Para wele. Hallelujah. Hallelujah. Kaya alam na ngayon, amasaw niya magkasama. Mafon may sa elo na po magkasama. Ay may mayo uso may rusul fakula. Dai ko koy. Wa mesa mas masih. Yung fakula sila magkuha ikaw. Kau na lewa wasaw na ikaw. Ya maho ay. Ila o ya uma keu uso pa maho. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ele fa bem fa ne anga fa ne fa wa inga mane fa ya se be como faz. Hallelujah. Alo kai ni tu. Lo ka ko kai ni. Aisha, na ele se sai hiero con para que oya. Ah. Ei ka wa ma ka ko pe ni ele ka wa ma ka o le no ma ma ko le ku ya. Fa ko no foro lo mo nga. Fai na na. Na ka o fai na mo. Kakia mera, ina kakia mera, yo ay. Fai mo le ama mo ma e bala au mai netu. Ma e palia ai le bala au netua. E te faia longa finga pal. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alicia, kako auso conference, kako mama. Oh, le kai me fai me ko. Ai me malua. Amo le satau. Amo le satau. Hallelujah. O satau, o le balele ye o maria, ale mana ye o faulina. Dan kurang lewe. Ah, o balele tau po satau, po e faulina tau po satau. Fai e faulina, ma mia no malos. Hermano. Hallelujah. Lepas itu orang sekarang manusia berapa? Apa yang fahamu moyo, dia mau? Dia kalau kau ya, orang sekarang baik. Kalau moyo manusia baik kamu mef. Hallelujah. Hallelujah. Lesa kau, lesa sun, lalu Timo, Hallelujah. Lesiana, orang vai orang mefak. Mereka kupi, mereka fakir. Hallelujah. So sekarang kalau bayi manusia, apa yang kalau yang kasih nak akal saja orang mefak. Hallelujah. Aisha, kau jangan push payah. Awal ngale upu malmutu, ala mio malfabau. Biar itu, saw yo pues, kau kira telo malaroma, mafufunga. Hallelujah. Ayo mafakiro sebea, ele mafai. Hallelujah. Apa yang maya? Lalu kasih dia umur ni ya lupa dia kuah. Ay para siya ko lang pipala, awi oki lang pipala. Asya. Dia baik. Udah mau mana satu. Ele ko ya mo kau up. Vamos de roto. Mayo equipo. Amen. Le pongo el satoro, vamos de roto. Le podemos acabar. Vamos de roto. Al fangayo equipo. Fangayo lima. Amen. Ya, que yo he ngambil. Asal pati di air tua. Jangan ada orang mengangkat dia tu. Wasu itu pepen. Buang keleng fight. Haleluya.
Ala ele wale ukimuli ya Yesu. Biyene. Ufaaliga wale atua male upo wale atua. Mamaya sa male mangwira wale atua. Ya ngofati moinga loma fika. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Akakoka la mmeli wa bai konsoni wa mangwira. Kero ni meo ya alpekbelo ya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amor satu. Kingai lefai. Kingai wa ukokana. Kingai wa lefai. Kingai wa mer bai yo mai. Hallelujah. 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 Engkepon. May puro ya konito. Ewi laba iba kukabu kana kefa. Ara kana kai kukongo fafo bina ke. Amen. Hallelujah. Na fako yamo kukongo sako. Awon kaya mo kawa yamo kukongo sako. Asia wa au maliki ngaro yele ro fole kuya. E fafo bina ilo lokko. En mau ele maros. En mau ele oli. En mau ele fifi. Hallelujah. Ewi la venga ka wa mabuka na kai fafo. Ala kana kai ko ngoro fafo ina bea. Aisha wa fa mai apostolo. Awa wo ma ko loa o pu mama masania. Mara mama mpai. Eu ko ma to le beluia. E serious ma fa. Hallelujah. 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 Oh, iko Mungu ga makinga. Yeye fafika uli sabalinga malforanga au ngano ya tatato. Eshauri ya kuwa fafo wina beka. Fafo wina utato roto, fafo wina utato mafo fau, tato te baba ayepea, tato sai ayepea mawia siri malfaba bau le tu. Olo tato taushini oye, yamsapatilia lele. Hallelujah. Hallelujah. Marmemo muli sabali mo Yesu. Hallelujah. Muli loya Yesu. Le mumua la fuayo utakata tuwai. Amore satauro lonowinga ono sai metinga. Maita la bono ya Timoteo ye ono sai metinga pa peyo staka tatawelei ya Yesu Kristo. Kwa ilolo kama kakawelei a Yesu Kristo. Ola olo lava papani olo lava musa. Imefa kaa popo mbaya. Hallelujah. Melo tolu sabali kwa Yesu la mwinga fai love. Hallelujah. Amen. Fai papefea kausi ya poroi. Tara Yesu a fai totalo rafa maya tala. Kausi a poroi. Kausi a poroi. Hallelujah. Ono le tua matato matanga le po le aunga le tua. Hallelujah. 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 Kausi a poroi ngane. Dia membawa dia boleh dengan siapa mereka kan bangsa umam, umam, mangui, oli, fi, haleluya. Aisha, Yesu Kristo maarufu mai. Maisha kakole ama, chakakola. Imea mabua, matuni nao mabua, lekuai. Ayo le rofa tele le tua na fa ole na tato. Mo fa sa ina mai tato. Nene. Mo fa ole ina tato. Ono le rofa. Tulo. Sa pati le tua.
Hallelujah. Sama ngana koshi kuna wana. Ndiyo tangu. Hello. Allora un set. Hallelujah. The natural spiritual in our natural life. You're hungry when you're empty. Amen. If the eye on the way now, you're hungry when you're empty. That's natural. I see a lot of supernatural. You're hungry when you're full. Hallelujah. Maile failang. Ye wala le failang. Hallelujah. Oh, till solo pe aule o certain things sui le tua e voglio l'ifia. Hallelujah. Nisi me asa tu if I eat all tomorrow is another night. The level of maftana papene elevate le tua my lazy level. Tomorrow, I found a long boy, from our foreign land. Amen. Al nipo, que le faina, igual le fala. Amen. Es el nifiafi. Nei le lita au me le usua nelo. Salon na le ia matato. Padino tapali por famsi. Tato fatasi male. Famsino mai Samoa. Le famsino nuom swafa. I know tapala nei fusa falongo ia ile laumona. Vai memo. Ai lei caro vai lei por famsino. Ca foto al famsino e toto. Ta fenai menas. Ole over me per. Vai memo. Amen. Now, so amo ma por favor tala fams. Tau nele la uma fai mo. Au ma por favor menge o famsino. Não muso vai famsino a PCI mo wa peot. Na vai le fai mo. Lo ia se ta sana fa pitoa ilifia. It's a special request. Oltau sama mo le fiong le famsino. Ai le famsino namolo na sakau. Ai le famsino na wale usista ia ia tia. Con fai il famsino con fai foi lo loro. Fia muri per ia. Tato famsino. Au le yalu foi punua. Kai au tato famai. Kai tau sanga mai. Vai o tato fontana. Au na le tua.
Ese o e mala mau mai. Na te mana mia se taro fa tua mo. Me lea i ava mal falo. La lau fa pitoa to ya le fiume le li fa si. Me lo fiume tau lili. Fiume il kunef. Tala mai o au. Wana watu I pai o tato o whai ngātou. O mai whae e o tau au. I se tato whamsino lo tau tua mai. Se tato o tunu pele o Samoa. Nā te mana o mia la tato. Mana o mia le pai mai o le whaunga. Au tano hoi se taspo. You tune into the sound and I'm on the way Samoa pe a whanka. La mona mai Amerika pe a Hawaii, pe a Rafani, pe o Iai kato. E travel the sound. La mona whamsino le leo o le tua lilia. Na mia se tato. Pese. Tātou te ofa tase ai le tua. Mana watu nei pai o tātou. Pena si mai le pio mai tāsino. Pai tātou tāro tātua. Pai nana I wharongo I pina. Ai whai me moi le. Moi tokala. Moi savana. Moi tāma. Moi me unga. Ai mna mia foi na família. Por isso me morri do amado do nipo. É sauria. Aleluia. Aleluia.
come to the throne of God. Hallelujah. Hallelujah. All the time. Ia benda masa yang para po amal sa watata di ini. Tadi namorna itu mayu. Namorna apa yang lagi? Ini dia dari Pak Manun dia tua. Dia Pak Lelainya musuh kemal. Dia iya. Before kata lima, mana kata fail. Tidak lupa terjadi. Cuma pemain, cuma dekat. Masuk pun memalu. Semua pakai renung, pakai tua. Ya masih Malamalama yang tunggu mau. Ya boleh Malamalama dia. Ya Kambo. Dia dalam Kambo ni. Ya batuai dalam pakai. Kalau kita terima umma maya ini asupung, masih ada yang ada yang teman kita memperjuai amat. Orang fakir yang terkait nuang, apa tu mana? Orang yang percaya oleh stok yang mana sudah percaya. Kita walau mahu fakir, mereka sama tangan. Yang mereka sudah yang itu pun ada tenjori, berkualitas. Ya, siapa yang oleh? Mawon non pagkumasan ng mere. Mere na piye ula mo yung sabatang yang kato. Eritantun. Ay niya na yung pastay ng mga ngaling. Paawalin kato. Imaro pa na ito. Masifuya pa meron pa inay. Pa iya mamamanggo na pinatong payalan. Yang tak sama yang tak manusia yang tak mesti bertafawam sama. Dia berkata dia ini tak mahu dunia sebab senang. Dalam apa itu suami mustahil fiyari bahwa perkalangan ni bayasu. Ia orang fahimnya. Ia orang imam ia manusia yang terliwatu. Ifanua aina mak kali siapa faham tak main dia berlaku semua tidak. Sebab jenayah mesti terlalu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Semua berarti sama walale para uma poa. Ele para uma nasceu fiel tu. Lembra sama ngane ni from sino ka uso alele. Sa ave fare pon per fai un sogno ia la uma e fa tu spoi e nei fai me mo alleluia ai ora si asso per fa non lo muovia e se ta tu fai la uma lo sa un mai ai fa ti tele la vai poi ma mano il ta tu ma ta nel mi po a non le tu na tu mai fa la e u e ta tu for ia Ahora sebagai bagian juga, rumah forforana, ya kai boleh, bayi forforana kacau saat dengan kata. Praise the Lord. We get into it. I think for you to I just want to read something that was written by. Well, I call them Papa and Mama, but I guess Doctor and First Lady. But we can all call them Papa and Mama. Probably many months before, have I been a mobile way? Yeah, maybe you have to contact your leaders. If I've been from we truly believe that God has something special in store for us over the course of this event. This isn't just a time to gather. It's a time to grow, a time to be stretched, inspired, challenged, and encouraged.
What makes this conference so special isn't just the session or the speakers, as incredible as they are, but it's the opportunity to learn from each other. We each carry a different story, perspective and gifting. But when we bring this together in the spirit of humility and hunger for God, guess what? Powerful things happen. So let's be open and let's be expectant. Let's make room for Holy Spirit to speak, not only through the messages, but through the conversation, through the quiet moments, relationship form along the way. We need to dive in together in this conference full of faith. Tell somebody next to you, are you ready? Are you ready? Somebody say hallelujah. Hallelujah. And with saying that, because I know some of you guys didn't read this message, welcome to Pursuit to Excellence 2020. Another thing, as you see, this conference is very structured differently this year. It's because when we get elevated by the Lord, we need to make changes. And it starts with us. It doesn't start with our neighbor. It doesn't start with our leader. Say, it's me. I need to make those changes. Say, I need to make those changes. I need to make those changes. Praise the Lord. So tomorrow in our conference, I'm not going to tell you who's going to be doing the workshop tomorrow, because this conference, the whole planning is very intentional. It's intentional because we need to be independent in the presence of God. You need to read what's in that program. Amen. You need to really walk by faith and see what's going on instead of being dependent. This ain't no handout. Hallelujah. Somebody say amen. You need to walk by faith and say, I'm going to take this step and maybe make their job easy because I am capable of reading. Hallelujah. Somebody say amen. Somebody say praise the Lord. Now if I don't know this right here from it, because it might be English, I can ask somebody that can't speak both languages to translate to me. So I don't have to bother the admin team because I am capable. Everybody say I am capable. Are you ready to step to the next level? Tell somebody, are you ready to step to the next level? Somebody say hallelujah. Say I am ready. And when you're ready, it's going to be uncomfortable. But that's okay, because it's not about you and me. God is in control. Say God is in control. Amen. So that saves me time to say this out loud. But come ready and come prepared. Amen. So tonight is very special. Before we finish, we have a very special person that's here with us tonight. And tonight mark another year in the special life. This person has laid their life for Jesus. You may not know him, fully know who he is. He may be a stranger to you, but guess what connects us? It is the blood of Jesus. It is the blood of Jesus. Amen. And what's more better than that in the family of God, right? What's more better than that in the family under Jesus? So we're going to ask Pastor Mark Rice to come forth. And his first lady ever, because they're one in Christ. Amen. And we're going to ask the girls to bring our cake for today. Is his birthday. Come forward, Pastor Mike. And what a beautiful birthday to celebrate with his Samoan family here in New Zealand. So Pastor Mark and Pastor Ever, we want y'all to know that this is your family. You're all committed to happy birthday to you. Happy birthday. You sure, Mike's? To you. Happy
You gave me the mic, and I'm from Georgia. So. So I'm just so grateful to be here, and I thank everybody for singing happy birthday and for the beautiful cake. And we've been here for 2 days, and I've gained 36 pounds. But it's really just amazing to meet everybody, and everybody is just so warm and welcoming. You know, I didn't know what to expect, you know, but I do look at you all as family, and I'm grateful. So thank you for being so kind to my wife. God bless you. Thank you. You may be seated, but I know you guys haven't finished that. Okay, so we're all going to share it together. All right. So just one more announcement before we go into our prayer. If our chaplains, Commander Pastor Leon, and our whole chaplain family can meet with Pastor Timo in the office for a quick chat, please. Pastor Timo, all good? Okay. Yan natin sa tiyong magtano na liya. Lo pato tumay naman. God bless everybody. Ya, tasiasi mesia pemujata. Ote pupoli. Oleh kalisiel ni, na tuung malamanga. We have a custom in this church. I thought alofa instructato maloa sisimai. Patalofa. Asimete mga artefacta alofa matu ile ao tanga sisimai. Le muso e se la fonga mo fam sino. Le ngai fai tala media fa pe ai fio mai fam sino su tupe. Al nai nalto fam al fa tutta. Ti le o sol fam sino le al mai sam. To tele tamata pahia le tua. Fa e o la tu lima mata. Ai fa popola e ma sa fatalo. Ya, man dia na fatalo. Manuia foi le tua ia, ela fatalo. So I fuo no isu. Ia liu tangata na iu o tafu. Whasanga i tangata na iu o tafu. Whaina ia wala. Pākou wame a kui me na hiafi nei mea. Alleluia. O lea o uma o na. O lea o uma o na sala le atu wao. Ma fa marele foi le tia malo na iu suati.